munyemerere mbagezeho ubutasi bukomeye cyane, munyemerere mbagezeho zandani. Aya ngaya ni amakuru akomeye cyane, ndagira ngo mbagezeho operasiyo yose kuri rutahizamu mushya w'ikipe ya Rayon Sport yitwa Shadrack Bingbelo. Uyu nguyu Shadrack Bingbelo wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2005, afite imyaka 20 gusa y'amavuko. Ese byagenze bite kugira ngo uyu Shadrack Bingbelo gisange muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa se igikundiro? Ndagira ngo mbive imuzi n'imuzingo ibintu byose wajyaga wibaza kuri uyu nguyu Shadrack Bingbelo, ndagira ngo rwose mbikugezeho. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu nguyu Shadrack Bingbelo ni umukinnyi ukiri muto cyane, dore ko afite imyaka 20 gusa y'amavuko. Uyu nguyu rero Shadrack Bingbelo kugira ngo amenyane na Rayon cyangwa se kugira ngo yisange muri ekipe ya Rayon Sport yabifashijwemo n'umu agent ukomeye yitwa Mucyo Anta mu biganiro. Uyu nguyu yamenyekanye ku izina rya Mundayisi. Uyu nguyu Mucyo Anta biganiro hari mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025. uyu Anta mu biganiro yabonye uyu nguyu Shadrack Bingbelo kuri dekoderi, ubwo uyu nguyu Shadrack Bingbelo yakinaga imikino itandukanye ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni imikino ya shampiyona ya Kongo. Uyu nguyu Anta kuri mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 yarari muri Kongo Brazzaville. Ahangaha rwose nibwo yakurikiye shampiyona ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aza kubona uyu nguyu Shadrack Bingbelo, abona ari umukinnyi ukomeye cyane, abona ari umukinnyi ufite impano idasanzwe, yifuza kumuganiriza, amusaba ko uyu nguyu Shadrack Bingbelo aramuganiriza, abona contact ze, aramuvugisha, amusaba ko yaza muri ekipe ya Rayon Sport. Ariko uyu nguyu Shadrack Bingbelo amubwira ko rwose adashaka gukina mu Rwanda, cyane ko abona ko urwego rwe atari urwo gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Ibi ngibi rero byatumye Anta ahita aperereza amakuru kuri uyu nguyu Shadrack Bingbelo, aza kumenya neza ko uyu nguyu Shadrack Bingbelo afite amasezerano ya DSMP. Iyi kipe ya DSMP ni ikipe yakiniraga, ariko nubwo yakiniraga iyi kipe yakiniraga nk'inizanyo, dore ko uyu nguyu Shadrack Bingbelo mbere yuko ajya muri DSMP yabanje gukina muri ekipe yitwa Imana FC. Iyi ngiyi ni ikipe y'ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni nayo kipe yareze uyu Shadrack Bingbelo ndetse ikamutiza muri DSMP. Nyuma gato ya rero Anta yahise aganira n'iyi kipe yitwa Imana FC. Iyi kipe amaze kuyiganiriza ayisaba ko yabagurisha cyangwa se ababwira ko afite ndetse andi makuru akomeye wamenya hagati ahangaha nuko iyi kipe ya DSMP yashakaga gusinyisha kugura kontra y'uyu nguyu Shadrack Bingbelo, ikamusinyisha amasezerano y'igihe kirekire. Anta amaze kubimenya rero ahita aca inyuma agana n'iyi kipe yitwa Imana FC, ayibwira ko afite ikipe mu Rwanda ishobora gutanga amafaranga arenze ayo DSMP irimo gutanga kuri uyu nguyu Shadrack Bingbelo. Ibi ngibi rero byatumye uyu nguyu Shadrack Bingbelo ahita aganira n'iyi kipe yitwa Imana FC, bemeranya ko bagomba kuza ahangaha ku butaka bw'u Rwanda. Ikintu Mucyo Anta rero nk'umu agent yahise akora, Mucyo Anta yahise aca inyuma mu banga rikomeye cyane, ahita azanga ku butaka bw'u Rwanda muri ekipe ya Rayon Sport, aganira n'uwo bita Tade, uyu nguyu ni perezida wa Rayon, ndetse n'uwitwa Muvunyi, ababwira amakuru yose kuri uyu nguyu Shadrack Bingbelo, ababwira imyaka afite ndetse abereka ahazaza h'uyu mukinnyi. Ibi bituma aba bayobozi ba ekipe ya Rayon bumvikana na Mucyo Anta kugira ngo uyu mukinnyi aze gusinya amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu Shadrack Bingbelo mu mikino 45 yatsinze ibitego 25 muri shampiyona ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikindi kintu
kintu wamenya nuko uyu mukinyi aguzwe miliyoni 43 n'ibihumbi 196 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga niyo ikipe ya Rayon iguze kuri uyu mukinyi Shadrack Bingbero. Niwe mukinyi wa mbere uguzwe amafaranga menshi muri ekipe ya Rayon kuva Rayon yashingwa, kuva Rayon yitwa Rayon, nibwo bwa mbere uguze umukinyi uhenze guturuka hanze y'igihugu cy'u Rwanda, dore ko imutakajeho amafaranga hafi miliyoni 44 zirenga ubareyemo n'amatike. Wakwibaza ngo rero ko Rayon ifite ubukene, aya mafaranga yavuye hehe? Uyu mukinyi miliyoni 44 zirenga yatanzwe n'abayobozi ba ekipe ya Rayon, ubwo ndavuga Tade ndetse na Muvunyi, dore ko uyu Tade yiyemeje gutanga miliyoni 20 ndetse na Muvunyi nawe agatanga miliyoni 20 kuri uyu mukinyi ukomeye cyane, dore ko uyu nguyu Shadrack Bingbero azajya ahembwa miliyoni 2 buri kwezi. Uyu nguyu azajya ahembwa miliyoni 2 ndetse yahawe n'inzu azajya bamo ikishyurwa na ekipe ya Rayon Sport. Ndetse ikindi kintu wamenya na transfer yo kumujyana ku kibuga, ubwo ndavuga mu myitozo, nabyo ibingibi rwose ni ekipe ya Rayon izajya ibikora. Muri aya mafaranga rero uyu mukinyi yaguzwe, Mucyo Anta yabonyemo miliyoni 6,700 nizo Mucyo Anta yabonyemo, mu gihe uyu nguyu Shadrack Bingbero afitemo miliyoni 18, ndetse n'ikipe yitwa Imana FC yo muri Republika Demokarasi ya Kongo nayo igahabwa miliyoni 18. Uyu mukinyi yasinyiye ekipe ya Rayon amasezerano y'imyaka 2 gusa. Ikindi kintu nababwira nuko uyu mukinyi ni umwataka ukomeye cyane. Uyu nguyu ni rutayizamu ukomeye, dore ko yaramaze kwigarurira imitima y'abakongomani batari bakeya bitewe n'ubuhanga yifitemo. Ubu rero nababwira ngo ekipe ya Rayon iguze neza rwose, ibonye umukinyi udasanzwe, dore ko uyu Shadrack Bingbero ni umwe mu bantu bazabafasha ndetse bikomeye cyane. Nshuti bakunze ba Ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo kora subscribe ugure kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.